Ova edukacija Ljubav u pokretu donijela mi je jako mnogo pozitive. Što se tiče mene osobno, dosta toga sam osvijestila vezano za rad na sebi. Dosta toga sam naučila, dosta toga sam vratila iz nekakvih drugih edukacija koje sam prolazila kroz svoj nekakav profesionalni put. Edukacija Ljubav u pokretu nekako mi je zapela za oko, prvo iz razloga što se spominje pokret, ljubav i ostale stvari. Na mom osobnom planu edukacija mi je donijela puno novosti. Prvo što se tiče samog pokreta, samih tih nekakvih novih tehnika, zatim kreativnih tehnika u kojima sam zaista uživala i pomoću kojih sam naučila nešto novo. Što se tiče mog profesionalnog rada, kao edukacijski rehabilitator shvatila sam da se djeca inače generalno jako malo kreću. I nekako sam shvatila da će mi ova edukacija pružiti lakši rad i da će djeca više napredovati. I svakako bih preporučila edukaciju Ljubavi u pokretu.